ulat ta lui madi mangarupon sarang itu tau ate dus matahita asa ta sama satu ulat Laiku saya ada bau. Amang guru nasa lu ngabere sana mi Ngabe. serahata mate Sisarhata ma. iya sali mangapu mandok kamera sana mate Dali kapasahat ma. Hamolo jota to mata paling kapasai. Tong mana kita. Ko sangat nguluan. Nagui jadi pasyok tadi pion. Marpungo dihita nama keluarga ternungu bima. Di nama hula-hula buru marga situ orang dobat marga situ. Raja memang bos. gabi tu dah gabi Di tikion di gokodo jojomu. Rodo kami tulang muna. Ima ibu toni na boru nami. Opule banti boru situ orang. Namang ulahon aka ulahon para datang. Opar tuaka ulahon. Alani tipi kamu kami di bawah satu. Torodo kami proses seulan perlu bima dia ka tulang muna na toroso pilih bolo tumpe di parjong-jong nama di bawah satikyon wala kami naro uli denggama roha mo sa luna gabi mula tu dah mula tu jadi sisa kami yang kami raja namang baru dah ibu tok kuda kabarit ku sa luna ng dunya kalet alanina di bawah satikyon naing pasato muna ma panakukum muna ma naboru nami tu batu napir tu pasir nomor lapis tu natipoy asang gia matujulan niya yon di tamiyang tasaluhuna terlungobi ma di hamuna pinopar ni naboru nami asa totong ma di pasu-pasu Tuhan dapotan ngulu mahamuna di pasarian na duminggaling di dabay mahamu dia kalas biroa di paso-paso ma usahan di tangam muna di hutan ang dibalian asa totong boy paso pamuak kanori na din kaninon maredupon ak kahula-hula mo na sa luna terlungobi ba di paso-paso hahi paso gajang ni umor nang songoni di hatoropon ni pinopar bolo bilang ito pinopar ni naboro na mayroong atong masay sir be raja namang baru alay manang bo hape tuktor sobiga pe hamunuan naro di baga sa tikyo di sir ni pe paso ni akka tulang muna tuga be kami doi alani martami yang do hami tuani terlumo bi ma di hamuna akka pinopar ni na di budian ni naboru namion asang giap ma totong si toro pinopar si gajang umur di pasu-pasu maka pinopar muna sa luna terlungobi anak boru nama sekolah dilihat tua mahabestara nama na mga luluy karejo di patupa maka karejo na lobi dumengka nang songoni dia ka na mga luy roka ang giat tujulan na rio iba tujuh makalkap dari gato terlupi ba kamerek tutong dua benak tabiang tutuan asang giat sudah tupa sudah mula kapi dokter di dokter ani mah roha bisa sedikit tikyon nalo manapin na baru namin ido tua asa bitang daru mirismen na tuwa pun na sumoro anak pediri hamu bos bedoro lunga muna may sawar batu tapos si baga ding man di lolo di patindingan oras ba mo sa luod na ka pinupar ni naburo namion ano totong do hamu marsi pairing rin saat sulumen na sa ama tuborte diling may tamang pinitan ulak ta sa dayon gajang mormo totong mali pasu-pasu tuan oras talaga bima Nomor 2. oras raja nabi ada nggak kamu agilul namin sering orang kang bulis jolo malu kan ba lan cuma tu lah lan cuma kabe mah oh
Baru benar sama sahib tamu, opo dulu kita dulu. Non, opo berkat. Baru termasuk Boris itu orang. Iya dong. Sambil tiro yang memang baru. Oh, ada tuh lu anak langsung ada kamu tulang. Marojan, sekali muda. Marojan, iya. Serenai, nak kamu tuh. Terus sama. Non. Beda. Ya oke. Halo. Ido, memang apa? Anong bisa? Halo. Jadi soalnya mak, saan ya kanulisan ng kaninon, setong mahita, di baga sa Lastiroa, mangulaw-ulaw ta, di baga sa Tikaw. Benar, benar, benar. Tikaw muna, ang gilin din namin, Marga Sering. Sering ringo.